Şu buruşu satılat. Muzosu erkek. 4. muzosu. Üstünde aslında ne olgan? Uy çoğun. Şu spor odasında. Bunun da muzosu erkek. Soskaları. Alatopar odasında uy. Muzosu urgaçı. Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу Дон Кабар YouTube каналыбыздын катталуучулары, мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Экран астында турган ушул музоолуу уйлар сатылат, туғандар. Өтө сонун уйлар экен, сүттүү, торпоктору менен. Алдыда видеолор болот. Көрүңүздөр, тырс лайктардан сындырып басып көрүңүздөр. Эгерде кимде ким алам десе, номерлеrini чалып байланышып, доставкаларын кылып берет. Мына ушул уйдун торпогу эркек экен, туғандар. 4 эмчегинен тең сүт чыгат деп жатат. Калган маалыматты ээси берет. Көрүңүздөр, туғандар. Бүгүн 22 апрель 2025 жыл. Жалпы саны 5 музоолуу уй. Алатоо парадосундагы, Швиц парадосундагы уйлар. Мына ушундай болгон уйлар экен, туғандар. Кимде ким алган болсо буйруп насип кылсын демекчибиз. Достор, назар салып көрүп туруңуздар. Ээси маалымат берет. Чалып байланышып, акчаларын келишип, доставкаларын сөз кылып берет. Ал жагын сүйлөшүп алсаңыздар болот, туғандар. Анда эмесе көрүңүздөр. Assalamu alaikum урматтуу жамаат. Şu buruşu satılат. Muzosu erkek. 4. muzosu. Üstünde aslında ne olgan? Uy çoğun. Hazırkı danlı momentde 17-18 litre süt var. 10 gün oldu tuğanla. Soskalar рабочий. Ondan keyinki şu spor odasında bunun da muzosu erkek. Soskaları 16 litre sütü var. Üstüne aslında ne olgan? Töz gaz işteyt. Sağına coşak. Şunday bolgan uy. Ondan keyinki Alatoo paradasındağı uy. Muzosu urgaçı. Mobilyat kasımda ne olgan? ...15 litre süt var. Soskalar işteyt. Coş sağına. Töz gaz рабочий. Ondan keyinki Alatoo paradasında uy. Muzosu erkek. Üstünün aslında ne olgan? Şivske. Bir cuma oldu tuğanla. Ulardan boyları çoğun. Coş. Sağına soskalar рабочий törtöte. 15 litre sütü var. Ular hala kökke çıkıp bagan. Kurgakta. Ateşi. No. Dişini açınca
Ondan keyinki işimiz 8 ay boz. Şundan 20, 22, 23 geçen süt bergen. Gelin başladı. Zapaslar. Bak. Yoş. Soskalar рабочий. Gün döktü kanalları. Dört soskası. Ondan keyinki bu Ayşir. Üçüncü tut. 8,5 ay boz. Zapaslar 30-32 litre süt bergen ikinci tutunda. Yoş. Kanalları. Tuğanдар, uşul uylардın baasına gelip toktolsok 5 başты muzolu uylar menen içinde boğuzu dağı var Alatoo 180 000 somdan koydu tuğanız. Bir ile bağ optam alğanға дағы сүйлөшсөңүздөр болот. Baası 180 000 som. Çalıp surayсыздар туғандар. Mana ушундай болгон уйлар. Айширский пароданы 260 000 som деп койду туғаныбыз. Çalсаңыздар болот. Байланышып сүйлөшсөңүздөр доставкаларын жасап берет.